Diyarbakır Mustazaflar Cemiyeti ve Şehitler Kervanı Platformu'nun organize ettiği 10 Muharrem Aşura programını bu akşam tertipleyeceğiz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Cephe cephe soran seni dadaşa, Süleyman'ım cephe cephe soran seni dadaşa. Ya bu can sana satılır. Boynumda günahın yükü, ben söylerim yanar yürek. Boynumda günahın yükü, son noktayı koy şehadet, böyle bitsin bizim öykü. Alnım adına yakmışım, kurbanım gel gel şehadet. Şehadetin zerresine ağlarım gel gel şehadet. Jibo xatina xwe bike em anha jî Seyda Mola Recai gelî bira gelî xuşka îşev
جبو روژ عاشورای جبو سالوگر شهادت کالم شیخ سعید و جبو سالوگر قتل عام سوسا ام لوی میدان جویانه امی به هفدور در کفن سفر کی جه تاریخ اسلامی می دست پی بکن لورا تاریخ اسلامی چاوا تاریخ فتحای چاوا تاریخ جنگ و جهادی چاوا تاریخ تبلیغی چاوا تاریخ میرخاصی تاریخ شهادتی امل تاریخ انسانیت بنیرن جروجا کو انسان هاتی شد سر روی عرده جباب میں حضرت آدم مجادلہ کی دست کریے مجادلہ حق و باطل مجادلہ ہدایت و شرک مجادلہ رونائی و تاریکی جروجا کو انسان هات سر روی عرده جبو امتحان هات بشاندن دوی امتحان ده هنک انسان لطرف حقی صف کرتن هنک انسان اجی لطرف باطل لطرف شیطان و هوال شیطان صف کرتن جبه روشی ده مجادله کی لسر روی عرده هات مشاندن مجادله حق و باطل وقتی که امتن تاریخ اسلامی تاریخ پیغمبرا ام لتاریخ واندنرن ده تاریخ پیغمبرا دجی ای وک حضرت یحیی ای وک حضرت زکریا او گلک پیغمبری که بوان را حرکت کرن وک وان تبلیغ دین خدا کرن وحی خدا عز و جل جی انسانیت را شاندن جی انسانیت را تبلیغ کرن شربت شهادت بخوارن هنکا جه لسر عرده بون خودی مقام لسر عرده خدا عز و جل تمکین داوان لسر عرده دین خدا عز و جل حاکم کرن هنکا جه جی دوی اوغر ده روح خو تسلیم ربی خو کرن وقتی کم لمال باتا پیغمبر علیه الصلاة والسلام دنرن گلو خاتم پیغمبرا ممکن بکو مالاوی جه شهادت والا بمینه ممکن که مالباتا پیغمبر علیه الصلاة والسلام اهل بیتا پیغمبر علیه الصلاة والسلام جمرد معنا شهادت ده نبنمونه و میثال ممکن که لتاریخ اسلامی ده وقتی که لسر عالم اسلامی انسان کی زوردست انسان کی که نلایقی خلافت ور سر دولت اسلامی و جه اهل بیتا پیغمبر علیه الصلاة والسلام هلا یکی وقت حضرت حسین که پیغمبر علیه الصلاة والسلام ده در حقی ویدد بیجه او کسی کش محز دکه براج حسین حز بکه یا جی ای کش حسین حز بکه جمع حز دکه ای کش حسین عاجز به جمن عاجز به پیغمبر علیه الصلاة والسلام او حسینی که پیغمبر علیه الصلاة والسلام ده در حقی وی برای وی حسن ده گوتبو سیدا شباب الجنه اوان هر دو افندی خورد جنت نگوتو پیغمبر علیه الصلاة والسلام گلو او مالباتا پیغمبر علیه الصلاة والسلام افندی گنج جنت افندی خورد جنت او ظلم کی لسر روی عرده بدیتا او انسان کی نلایقی خلافت ببینه او سر خل بربی بطوینه نممکنه ویا حضرت حسین جی ویا کر جبو دولتا جدی محمد علیه الصلاة والسلام نکب بن نگاه جبو شریعتا غرا لایقی کی بسه او شریعتا غرا لسر روی عرده اقامه بکه جبوی اوغر درکت سفر حضرت حسین و دوی اوغر در روحی خو تسلیمی ربی خو کر وقتی که درکت ری قال لك انسان دركت البيشياوي اي حسين در نكبه اوانا خوين مجن وخوينا تبرجينن تجمال باتا پیغمبر عليه الصلاة والسلام لزورا مدر وقتی که خوينا مال باتا پیغمبر عليه الصلاة والسلام وله ركاندن لبالي حضرت حسين ب
عقل کی سلیم بقرار کی بعزم کی مزن دست به مجادله خو کرد دست به سفر خو کرد و بری خدا کوفه لولا او اهل کوفه ببخت هنک مکتوب جیر شاندمون 18,000 مکتوب درخست بو حضرت حسین دناف چی ساده اوان مکتوب اجمراتی شاندن بامن دکند به ورسر خلافت لایقی تی نلایقی وی یزید خوین مشه و حضرت حسین جبوک شریعتا پیغمبر علیه الصلاة والسلام نکب بالنگاه دار ریحات میدان کربلای مثلا زیده تو درج نکنم تفزانن که چاوال ویدری دستان کی چاوهاتی مشاندن بله حضرت حسین نمونه و میثال سرهلدانه نمونه و میثال وان کسی که لهمبر ظالم و زوردستا سری هل بدن حضرت حسین میثال وان انسانایه جبری آوی جمره نمونه و میثال ان خوشک مالباتا پیغمبر حضرت حسین رضی الله تعالی عنه پیغمبر علیه الصلاة والسلام بری مدد مالباتا خو دبي أدبوا أولادكم على 3 خصال أولاد خلصر 3 خصلة تربية بكن بكتاب الله وحب نبيكم وحب آل بيت نبيكم بكتاب خدا قد يخو تربية بكن بحسكرنا پیغمبر عليه الصلاة والسلام قد يخو أدب تربية بدني وبحسكرنا مالباتا پیغمبر عليه الصلاة والسلام بحسكرنا حضرت حسن وحضرت حسين شاه كربلاء بحسكرنا وي قد يخو تربية بكند بيغمبر عليه الصلاة والسلام البته اوان انسان اخوينا حضرت حسين رجاندن لدنيا چاور رزيل و رسواي بون لآخرت جي خدا عز وجل در حق وان در سورة إبراهيم دجمرد بيجه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار تخوض عز وجل جوان فعلك الظالم دكن توان غافل نحسبين أي محمد عليه الصلاة والسلام أنجا خدا عز وجل وان تأخير الروشكي كو جترسا جاوه وان دمين حيري تين حال كي وري كو جاوه وان شي خود كو بفر جروش كي وري را خدا عز وجل وان تأخير دكن خدا عز وجل ها حضرت حسين حياته ببي شكل هاتبو نتيجة كرن البته او کسی که حضرت حسین ناس کربن او بوی دینه که بی ایمان به آنیه ایمان ببینه او بوی تربیه بو به محقق اوجی وک حضرت حسین درجه که حضرت حسین ده بمشه اوجی لهمبر ظالم و زوردستا لبر کفره لهمبر اوی اوان انسان خودین ناس اوجی سری هلدن و اوجی حیاتی خوش بمشینن وقتی که عملیت نرن ایروش مگو روژا سالوگر شهادت شیخ سعید گلو او شیخ سعید که جنسلا پیغمبر علیه الصلاة والسلام جمال باتا پیغمبر علیه الصلاة والسلام جدین پیغمبر علیه الصلاة والسلام و بدین خدا عز وجل هاتب و تربیه کرن وقتی که دین خدا عز وجل جورته ور را کرن خلافت اسلام جسر وعده ور الغا کرن او قانون و نظام کفری لسر سر عالم اسلام وقتی که ور آوا کرن ممکن بکو شیخ سعید و حوالی بی چلو 60 عالم و شیخ في مملکتی ممکن بکو لقاشی به ظالم و زوردستی سری بتوینن و جعب خوش به مسئله را بگرن شیخ سعید و حوالی خو وقتی که لینرین کمالیستا لسر وی عرده خلافت اسلام الغا کرن شریعت خدا عز وجل را کرن دشفکی ده عالم اسلام جاهل گراندن کتن حرکت و پیلان و پروژه کی چه کرن جبو امت هشیار بکن
جبو جارد خلافة إسلام لسر بيعرده ولا آبا كرن جبو قانون ونظام كفر جورته ولا راكرن والشريعة خدا عز وجل لسر بيعرده ولا إقامة كرن لورا وان إيمان كتاب خدا عز وجل آنيبو وكتاب خدا عز وجل أمر وفرمان ذكر جوان را جوان را بفي شكل خدا عز وجل ذكر شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وما وصينا إليك وما وحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه الله عز وجل جوار الشريعة شاندية وشريعتك أمر حضرة نوح كربو وشريعتك ما وحي تكربو أي محمد عليه الصلاة والسلام وشريعتك ما أمر حضرة إبراهيم موسى وعيسى كربو كما جوار فرمان كربو أمر دابو ما قلتبو في ديني لسر عرض إقامة بكن شيخ سعيد وهبالوي جبو في ديني جنود لسر عرض ولا آبا كرن ولا إقامة كرن كتن حركته وقتك هاتن كتن ذي حركته بيلكاوي وقيزاوي هاتن بيشياوي شيخ من كار من أبي ناموسا ما ورباي مال كرن أبي خوينا ورجاندن قالوا أم يذكر حالي ده من وقتك وانتك من حركتك وقتك من دستوان إنسان يقودين الناس كارم الشيخ سعيد بيقوتني كربو شاوى درسيج حضرت حسين استندبو ببي شكل جوان رجي قوتبو خوينا من جو خوينا حضرت حسين نمبارك تره مالباتا من قيزا من بيلكا من جمالباتا پیغمبر عليه الصلاة والسلام نبخير تره چاوا وان جبو حقیقت که لسر بیارده آباب به کتن حرکت و مجادله کرن از اجید رجکا کان خو حضرت حسین ده بمشن از اجید وک مالباتا چاوا یعنی لایقش مالباتا پیغمبر علیه الصلاة والسلام را از اجید بی شکلی تکم حرکت ولو که نتیجه فی ایشی ده شهادت جهابه ناموسا مجیاره ایک ناموس دای و ناموس اکبر اسلام کتی بالنگاه قالوا ممكن كز لمال اخروني لسه بشتي بكلم شيخ سعيد بوي شكلي كت حركته ووقتك وهاد قلتن او بين اللي بدالقين قوتنا فيها مشهور كر قوتبو تشكوايا من تشكايتا من جوي داري تني كوز لبيدري والتين دالقاندن ancak برا herkes zanebe mücadele من جبو خدا و جبو دين خدا بو ايكو دريجكا شيخ سعيد دمشيان 7 سال پشتی شیخ سعید لمسجد خدا عز و جل لسیلوانه لفارقینه لگنده سوسای شترف وان چته پککه تحوشا جامعه دهاتن قتل کرن خیناوان هات رجاندن پیغمبر علیه الصلاة والسلام وعد کی دابو و امته قلتبو لا يزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي يوم القيامة دفي أمتي دفي دائما طائفة لسر حقية هبه وهو حقية لسر بعده بمشين أو كسك تركاوان بكن ياجي مخالفة بوان ربكن أو نكاربن تزرار بقين وان أو طائفة لسوساي شربت الشهادة جاركي جيب متان ناس كرن شاواتي بخوارن چاوا عزت و شرف به چه شکلی تی آوا کرن هندر جامعه ده حوشا جامعه ده مدا ifade کرن شبه بیاوی رنگ کفری بلکی کدگش ببه شیخ سعید افندی لسر ناو کمالیزم به دست کمالیست هات شهید کرن سوسا به دست کمونیست و سوسیالیست هاتن قتل کرن هاتن شهید کرن حضرت حسین به دست وان انسان کچاوه وان لقلطغه بو جبو قلطغه کاری بون سرخوشی ببانا به دست وان انسان هاتن شهید کرن تشتی کلمه بکبه ام تاریخ اسلامی باش بخوینن باش فهم بکن مالباتا پیغمبر علیه الصلاة والسلام ناز بکن در ریچکا وانده بمشن گده خو به حس کرنا مالباتا پیغمبر علیه الصلاة والسلام تربیه بکن خدا عز و جل خورته مبگرین جوان خورته چکو درایچکا حضرت حسین ده درایچکا حضرت شیخ سعید پالوی
o şehide su sayede dimeşin. Xuda Azze ve Celle qîzê me bigerîne ji wan kesê ku di rêçka Hazretî Zeynep de Sümeyra de di rêçka wan de dimeşin. Di vê oxurê de çi jî werîserê wan teḥemmül dikin lêbelê ji rêya Xuda Azze ve Celle ji dînê Xuda Azze ve Celle ve nagerin serê xwe li hember zalim û zordestan natebînin. Xuda Azze ve Celle me bigerîn ji wan kesa. Xuda me negerîn ji wan kesê ku rêçka bav û karê xwe ji bîr dikin didin pêş şopa hewa û hevesa xwe dünyayê dixin pêşiya dînê Xuda Azze ve Celle li dünyayê jî resî dibin li axîretê jî nikarin hesab bidin. Xuda me negerîn ji wan kesa. Ve axiru da'wana elhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Vallahi izzetli bir ölüm, zilletli bir hayata bin defa olsa tercih edilir. Biz de seninle gelelim. Bizi de götür amca. Burada yalnız bırakma. Kendisini davet edenler şimdi karşısında canını almak istiyor. Hüseyin geri dönmek ister. Fakat müsaade edilmez. Ya biat edecektir Yezid'e ya da şehit olacaktır bu çölde. O zaman çakırın Hüseyin. Askerler saldırın.